ให้ฮีอุตสา 800VA อันนี้ส่วนให้ตาหันไมโคร IC ฮีเราเชียตัวนั้นนินกระถากไมโคร IC ฮีกระจาทีนะอัฐาเราบกขึ้นมันรอนทนงุ่นครบไหมปางาปรุกจีงาประคัดตัดที่ถ่ายอมเดือดร้อนทีนะส่วนนี้ไมโคร IC ถ่าปางายตักอมดันกันเอ็นตีรังตัวนั้นแบตเตอรี่ฮีก็คอนเนคสายไปส่วนนี้แบตเตอรี่ไลน์นั้นเนี่ยกันโอนังอัฐปางายส่วนนี้แบตเตอรี่ไลน์ก็คอนเนคซองเจียเฮียนินจะขานอรอนบีปะปีตะจีไลเจียขานินริเลย์ฮีไฟขัดอรอนเรียส่วนนี้อรอนออนอรอนออฟเลยฮัลริเลย์ฮีไฟเนียรอนริตัวนี้ตานี่รังได้เป็นริเลย์ริตัวขานินกรอนเกมันกรอนติเรียงก็มันเราคลิกติขานินอรอนบีบตัวคันคลิกอรอนติตัวนี้ตาจวนมาละมาเฮียนินออกแต่ลอกงาอินดิเคเตอร์เขาอมตานะฮีแบตเตอรี่คอนเนคซองอมตานะคะกันเชื่อเถมให้มีอินเวอร์เตอร์สวิตช์ให้กันออนซาเราจวนนินอินเวอร์เตอร์ออนตีเราจอกให้รอนอรอนเดจอกลมตัวนี่ขนาดทิมยักตัวเลยตานี่จวนนินให้อินเวอร์เตอร์ให้เตียนก็ออนตาเองชะตาจวนเสียนง่ายประคัดจูให้ที่ไรเฮียนินอาจารย์นาอมให้เตียงอมจีอันนี้จวนให้เฮียสร้างเทียงเบระดาไม่ตัวนี่ชีวิตนี้เราจวนนินแบตเตอรี่ขาโลที่อลตาให้เฮียเนียมลำปังซองกินซาเวียกันตาถ้าได้ชินังที่ขานินอรอนลอรอนที่อลบีกดอนนี่ให้ที่แบตเตอรี่ลอใส่นี่รอนเดจันเดอร์ตัวนี้จู่ๆให้เฮียก็เห็นสร้างเลี้ยงสร้างเบระสนาวิรซองกินยังก็เห็นatau bera ka data chuan hei battery lo indicator kharon eng talawani chuanin kan her niam lenga ai dang lam da kan en ti lok don ni ai en rei thei lo da na kha ti khara thim ta dai mai shut down dai ai ka her sang lenga ti kha chuanin a thi mai lawang ran on le ta eng thapap kan her niam le lok chirang e kha hai thim le dai he thei battery lo aron ti dai kan her sang le nga fu la hian a fu ra ka her le a aron eng le ta ni kha sa thim mai don lo ta ni chuan hem lai sui si om ji he ka soi dua han me zonga a sui si in lock chi a oma in lock lo chi chu second ni long press angai ta second ni atanga thum in kar vel long press nu khanin a relay here on thin ta chumi chuan in UPS lampang a hi aron on thei chau thin ani bik ta ni hei hi me zonga in lock chi angkha vuarem ve lo ni chuanin a thapa nga ya tuna char song ka on ta
kan sia tur chu battery charge ampere kal that lai chon hei tu na hen 20 ampere in charge me ka ta na ka hang pa ta ka hang pa in ka charge bok ta battery charge that wang lai chon fan te hen vir ham thin ta chuan a fan vir ron to ba hian a charge ampere sang tuk to lo ti an tir boka tin a fan vir lo ba se a charge la kal lai chon in a inverter eng tin am han ri deu cher ri kha alo thin ni charge ampere ron hiam le set to ti na ni ta a charge full tak tak a chon in a re mak a thoma re mak thin ta ni ka jeng inverter ho bi ka chuan hebi a charge la ya fan vir tham ham rang tur khop hi chuan in kan battery kha ka soi fo do thin angin battery cell la tha pa ngai a battery po ampere tlema ziom tham deu 80 ampere sin chung lam pangtal ani ngai atin battery kha acid kha adal lo ni se quality la normal pha ni se distiller dar khun nem tong si te khati ka khanin battery he charge thei lo thina ni chuwang chuanin kan battery kha pong po distiller dar thun ngot zel kha him chuang lo ani tunlai acid thi an dal to deuhlek to an quality he diam deuhlek to chuwang chuan distiller dar ham thun dol lo he tam jok fe ni to wangin kan acid lo phai ni point tora acid thapa ngai quality thapa ngai ang chi ho kha thun bel kha ahim to zo kani du tu sama chuanin hydrometer te na hydrometer acid quality te na hydrometer kha nei ila chu tiang mang chuanin te thini la tha chumi ni lo chuanin kan acid a distiller mo acid than kan thun tu quality kha kan set lo chuan kan battery kha ama ai che jok thei din muna kha kan siam thei rang thina ni kan battery lo to ti rang chung sia inverter ra amia kan han charge a fan vir khopa a charge thei lo mo charging indicator atanga signal ron pe thei lo khobom ni chuanin kan siam khan battery diplo wang kha ni thin ni tam tak inverter that lawan ngai thina ani lem lo ni inverter then khata chuanin battery hi 6 ampere borewell ani po charging indicator le a fan te po an vir mai thei chi om lai in inverter then khata chuanin 10 ampere 15 borewell a tiang ampere vela a charge phot lo chuanin a fan hi vir thei lo chi kha om ve thina ni kha sia tangai ni battery charge ampere mil puya ang zera fan te indicator te signal ron pe thina ni wangin sia thana ngai ve thina ni inverter ani nang lawat kha chu ampere kha chu soi vek thei lo ni hianin hi a charge hi circuit board than asiam de na ni ta hemi circuit board hianin backup jong chu tha charge se lut thei lawa chu than chu helai hianin hemi triac BTB16 triac BTB16 hi hemi driver hi MOC 3052 he ni ta hemi hi alo thalawa an le kolvel rem lo wangin hi chu te nam ta se hi thasa circuit board sa nia 3052 he lo that lo wangin heta hianin 3021 MOC 3021 hi ka vuata ti chuan charge se thata ni ti chuan in tun han he fan te po vir tham hama chu heavy driver ki sir berina a vol ron pek chu hi kan te do na ni chu transformer a a vol hiam lai na khana lut ta he lai sir bera a sir bera hianin alu ta hi atan hena pas phi ta ti chuan in computer hi AC ka data
chuan hei hianin neutral tu kon de kanga chuan hemi driver a kelai hianin current pangai volt kha ron lut ta ni phit te putila current lang fe dewang khanin current neutral meter fi le lampang hi negative ka ta ta chuanin a driver kelai hi current pangai ron luna face khari ta volt za samre ka lo nia chuanin driver ke sirina a volt ron pek chua hi ta hian zale pathum zale panga vel ne ta hianin battery hi 10 ampere velin a charge a ei chu battery lo lu tu khanin alo po le helai driver ina volt ron pek chu sang do ani chuanin battery lo full deuh ta driver ina ron pek chu hi volt hian hiam se do ani khanin tuna hianin ka battery charge hi bang pain ka ti china chu tak chu ka off ri do ani ka off rianga khanin ka off da ya driver ron pek choi vol za kan tiang 77 borvel 70 borvel chawri to ni hi a full tak huna pe chuanin driver hianin aron pe chuak to don lo ni kha a top ta mak mai ni driver kelai hi chuanin current panga hi tian za samre panga vol heron la tu thawa battery full to wangin driver hian na thok to lo wa hi besir han vol chuak to lo ni kha mana tho da ram zia a charge lai tak khi chuanin he ta hian transformer a hianin hemi a hianin driver khana pass lu ta ni relay kal tangin heram pang hi chu current neutral ani ta hianin charge line lu ta ni chuain charge lo a backup zone khanin hemi hian aron chuak vele thung ta ani zawa hian kha relay kal tang bo karan pass chuak ani chuan thapa ngai ta fek ani hianin hetilaya hemi driver IC MOC 3052 hi a thalo tela meka thaka chuanin heta tanga ron signal ron chuana frequency ron chuana driver IC gate lampanga luna pass luna hi 3.3 hi a che boka hi kan thak bok ta ni hemi china ti chen ya kha chuanin hei fan po hi vir tham ham khop pe a charge ha 15 ampere velin charge ani current lua charge lai hian a relay hemi a lai chau hi ain on bit thina ni adang pani hi chu ain off ve a chuan current om lova a backup zonga khanin hei pani hi ain on tur ani bok ani a backup switch on lo lai chuan hei ain off anga hei ro chin on ran tur tho khan ta ni set ve me ta na